Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Daka mo't dito'y paraangan niya, Wangkail. Ay, agpapaaங்கிnak. Umayak ko mamakimirinda. Tawan mamirinda, di balay ikaw. Ay ingkalata di kusina, tadapay tinapay. Ken adan sa titimplaan adyos ijay. Anya ka mo tanangkail. Nagdigos ka kaday. Ha? Ay kwa, inton bigat nga agdigusak ta nalam minty water. Bareng pumudot inton bigat. Nagado ti maang angot ko ken kangkail. Number 1, agat nuwang ka. Una ta na panak nagipalinong itinwang. Ken inarakop ko pa'y jenwang ko. Ha? Number 2, agat anglit ka. Kit, nagling utak Number 3, agat aso ka. Inubak ngamin itay di asok, ta kaya't nangaubak. Ay lukod day di nga aso. Naglambing. Kaya't nakit din, maturugak ka no iji kulungan na. Yay. Kasta kalambing di asok ko raw. Agat kalding ka pa yang kail. Naglalaok ti angot mo. Ingkakit di agdigaw. Antay, nagangot niyang kail. Apay asaan nga agdigaws. Ay, kimaro mananti sakit na asado tay tes. Anya sakit day tantay. Kinasadot. Ala, sikat yung mangibaga amapan agdigaws. Inton bigat kanon antay. Well, kastalatan ti isongbat na nukuna ag amapan agdigaws. Inton bigat kunana. Bayan yung aruday. Tabarang agdigos inton bigat antay. Ay, umayak man makimirinda. Ay, ala, ingka ija kusina. Tamang isagana ka iti merienda tayo. Antay. At tuwin ti merienda, antay. Anggal. Sagay sa tayo a sandwich kan juice. Ay na, kastaban. Ay, apag isuta, mabisinak. Ala, tapara kanyak. Tainak ag merienda ijay kubo di talikudan ti balay. Kajak magustuhan ti malanglang abko nga angin ditoy. Ay, way na uray siyak manantay. Ijayak mamit kubong ag merienda. Di mapantayo ijay nga ag merienda. Ay, saan? Ditoy kansalas, inteng. Ha? Ala, kwarog. Intan ijay kubo. Wanantay. Inala kong ti kuwa. Intan antay. Sige. Ay, naggalasin na gidya adwa. Kasla didak kaya't akasangat. Apay nga ta. Awan mo't madi nga inaramid ko Apay nga adidak kaya't akasangaw magmerienda. Ay na. Nabang-ara nakpaya nagdigos tuya. Uray siyak ba daw? Nagmayat gayam tirik na no inaldaw ti panagdigaws. Ay, wide. Isungay ta. Inaldaw ta ngagdigaws. Sa nabalay ta, dumot ti danaw. Day talaeng tawan na bang luas sabon ta. Day barsaw ti pagsabsabon ta iti ulo kan bagita. Awan pa'y shampoo kan batsok tamal. Ay, uray na. Sa nabalay ta na bang lumay. Kalaman si flavor ko naman. Ala, uray yun. Tinapatag. Inaldaw tangag digaw. Unay ni Banang. Nakatugaw latan di ta balkon nagsilsil pa. Di na pa'y madlaw apal-paliiwag Agkatakatawa. Ay, saan nga digdigaw? Kabutan na, tidanom. Ay. Siyaksa mo ti bagbagana. Siyaksa ti paspasagidan na. Agat ang late. Hey, Badang! Paspasagidan na kanya. Anya ti bagbagam, intay. Ay, siya ka di ti bagbagam asaan nga agdigdigos? Ay, dahito man buy-buya at dito'y Facebook. Intay, saan nga agdigdigos, takabutan na tidanom. Iso nga agat ang late.
Ibagam do siya tidakdak kamatan. Saan nga ron, asika? Na, Nala, adaywan nak dito'y balkon. Ta ituloy ko ti ag cellphone. Aday ka, mapunon titiba. Ay, hindi ka tinanong akastoy. Agdigo sa kun. Ay, saan unay analamin ti danapta nang idadangak iti inayon ka. Agdigo sakman anay bag. Day abana. Paspasagidan na nga agat ang litak. Oh, agdigo sakman. Ang sabunak iti nabanglo asabaw. And ag shampoo akman iti nabanglo shampoo. Ha? Na, Parintay? It's that yaw? Katwan. Apay. Kas kala nakasabat iti artista. Ay, huwag paray. Kasla ka artista. Aya! Oh! Aguray ka paray. Eh. Apaya kasta tilang mita. Nakalinlinis ka. Ha? Aya. Wait, mate. Ay nagbanglo ka pa'y paray. Na, Agat babae ti pangbanglo mita. agat babae. Perfume ti babae ti kayat ko asawang paray. Ay, ibang banglok tayo perfume ni Banang. Ay mayata paray. Nataer ka iti kasta lang ang mita. Kasla ka artista. Aya! Ay, gapo iti nakunam. Ay, inta iti tersi na ni kagawad ko nang ta ilibre ka iti merienda. Ha? Ayos Ariglado paray. Intagaruday. Isumot lagayam nga ilibrim ni Kabadong ta dinayaw na ka, kapitan. Ay, wala. Ngayon, imbaga nati agpaiso. Nataerak kapitan. Ken, nabanglo akpay. Oh! Ay na. Mayata. Uraya lang na bangaran dito yung soft drinks. Ay na nagimasay. Ayos Ay, mga anak man pwede tayo tinabay. Ay, na. Ay na. Mayat tilami isti soft drinks. Siyak nga, kapitan. Ay nakilibre. Na, apa, dinayaw mo tilangak aya? Saan mo? Kasano nga ilibre ka nga? Ha? Ay, kasta aya. Ay, kapitan, nakatataer ka mo tang. Ay, wun, nakabangbanglo ka pa. Kasta, mala. Magalakan iti merienda mo ta, bayadak. Ay, wun, kapitan. Ay, nakapalisa kon Banang. Inakon maturog. Aguray ka. Sabali manunday ta t-shirt kan short pan mo Wala. Ay, narugit nga min itay. Iso nagsukata. Anya anarugate. Kat 2 oras mula ang nga insuot. Na, Kan saan kamot arimwar tapno marugitan ko ma. ay, basta narugit na. Mum nga min anya Banang. Jak makaturog no narugit ti badok. Oh. Ay na, nagadon ti lalabaan akawus mo. Oh, simpre Tagsukatak nga ron di maurnaw. Ala, itaki din maturog. Rabiin. Sa dino tinapa naman nakasapsapa. Nakariingak ngawang ka. Nasapa ak anapan ijay balay da marimilyang. Napan ko inalatay tangdan ko anagiruot ijay paraangan ken likodan ti balay da. Takuna namag nga itanga itud na. Ay nagsayatay. Ket titangdan kaw, inggatang ko iti sabon anabanglaw. Ken shampoo anabanglaw. Tapno na bang lutamot Di nasayat, no kasta. Inal daw tangag digaws. Di agsabon tamot iti nabanglo Ay katuwan mo ta. Alaman nga ron, intan nagdigaws to yan. Tagsabon ta, iti nabanglaw. Sigay, aggidan tangag digaws. Ay katuwan, aggidan ta na. Aginigod ta. Wala, mala, intangarudan ba daw? Ay. Data, nakasagay saya kun. Kain agbangbang luak pay akastoy. Ay, nagbanglo talaga na ito perfume ni Banang. Teng, rumwar ka din. Ay, wun! Ay, agjutiak ijay barangay hall. Ay, nene.
Ay, sos! Ah, Ibusam-samot kan day tabangbanglo. gumatang-tang tumanin ah. Ay, nagngina day tabangbanglo. Oh, Kan... Dene. Sabali man day ta jacket mo arumwar. Mabalin pa imot nga usaram jay jacket mo idikalman. Ha? Madalos pa imot. Oho, sukatakbot ah. Ilabam tunday jay ta naangutan. Ay. Inaldawan nga agsuksukat ka, inteng. Naurnungan ti malalabaan akawis mo. Ay, agsukatak nga ron tapno na dalusak. Inaldawak nga ron nga agdigos. Di inaldawak mo't nga agsukat. Oh! Ay, kunak no di ka umay dito barangay hall ko, Raug. Apaw, nagtaer ka itanggal. Kundi bisngay ka pa yan. Sakit. Ay na, nakabangbanglo ka. Ay, siyempre naman. Saan kan akas iti sigab nga dudumati payud maw? Naa, Saan kan nga agat kaldeng, nuang kan agat asaw? naa. Ay, sumardeng ka man mo. Sobra man ako na kunti sasawon. Agpay sumait. Ay ngam no ita, nagtaer ka anggal. Ha? Kasta ti kapitan, kas lagaber na Ay, mayat adenggan. Ay, ayos. Unanggal, iso na sayat day ta. Ti inal daw ka anataan. Ay, aginanaak man pa'y. Maribanang! Day. Umayak man! Umay kay kan, itilinutok apansay. Ay, agyaman ak mare. Apagiso, mabisina kaon. Na, nagadumutan tilina ba ang maray? Nay, awan sapay badum dito. Ay na bado amin ni Inteng marituyang. Saan la abado? Agraman ulas kan pundana. Nagadumong agpaiso day talina ba among maray? Wen mare, agparikutak ita. Tainal daw meten nga agsukat ni Inteng. Sipod man nagdaldalos iti bagina kat nagadon ti lalabaak. Kasta aya. Ay imbag pa'y idisaan nga agdigdigos. Tawan lablabaak. Kay di mo kaya tapno nadalos ita ni kapitan iti bagina. Syakmet nga ron ti mabannog nga aglaba. At damat washing machine niya o maray. Ay, uray pa'y maray. Alangarudan maray, ang meriendakan. Kanumon da ito'y pansit nga inyagkaw, tapno mapunas ti bannog mau. Ay, wen man maray. Talaga ang mabisin akon kat. Ay, thank you manan, marituyan. Ay, jakayat da ito nga isuot ba nang tadaman siya nan? Ikanak iti sa bali at t-shirt. Na, nakaarartikan. Kalablabamot day taa. Ay, adang harod man siya nakadnay. Uray tada ka diti balay. Saan kamot amapan ijay ilay, wenno ijay munisipyo? Basta jakayat da ita, ang mga numakita da. Eh, si kaano isuot mo ti adaman siya na? Na, Ay, ibasura mo. kat napintas pa'y mat day to a t-shirt. Kan basit laang mat tinaiman siya. Apay di ka makawawat. Na, Ngarod kayat nga isuot adaman siya nanday. Jakayat, period. Heh, puwira iris. na, Madlaw mo ka di ita ni pare inting maray. Tayta mo lang papataer, ita mo na nga ramidan. kat, nagbalbaliw nga rudan. Masapol ka no, akanayon ng anadalos ti kawas na. Kan kanayon nga agdigos. Ay kat, mayat malta na bang lupay. Uwin nga rag, sa bagay mayat nga agpaisaw. Amom nga min maray. No inal daw ka nga agdigaos, preskaw ti bagay. Kuwamat. Uray ka di si ka maray, inal daw ka mga agdigdigaos. Natural. Nga uray awam mo asawa. Kuwan Apay, masapol nga ada asawam sa kaagdigos iti inal daw. Sa bagay malamaray, mangtid ka man iti kenso ka, taga-dubuak man. Naimas ti si dayo Ay, wen maray, nagpartiyak iti taraking ko amanap, kit isaw ti yadubab. Mabitla ang taikan ka, kabadong. Ay, awanan maisuot ko ba nang Di ka mo naglaba?
Si kamutan ata aglaba iti kawas mo. Na, Syakla aminan. Ay, kanayonak ang mabambanog. na. Idijak ag suksukat, agreklamo ka. Ano ba yan? Itataka na yun nga agsukat, agreklamo ka lata. Ano ba yan? Gapaw, tanalaboskan. Na, Tulungan nakmat nga aglaba iti kawas mo Inusar mo la iti 2 oras, sukatamon. ay na, narugit nga ron. Ay na, kas ka lamang lukloko Ay, basta narugit ti kawas ka, sukat akon. Iti kasta, kanayo nak-anataer. Mayat gayam tirik na, no inaldaw anataer. Ha? Pues, sikat aglaba iti kawas mo. Saan asya? Ay, unay kan Maray. Agkon sa misyon kamatan kan ni Kapitan. Ay, nalabos ngamin. Inton kon, pinanawa kon. Ay, saan Maray? Lumabanno ka nga aglaba iti kawas na. Diing ka ipalondre kan ni Violet. Ay, ad-addan ajak kayat. Gastos laday ta. O, di ano sam nga ilabaan ni Kapitan. Ay, agasam. Uray saan mo't anarugit ti kawas na, ang sukatan na lata. Sa bali ti kawas na inton rumwar amapan agjute. Iti aldaw, agawid amapan agsukat. Iti malam, agsukat iti para balay na. Iti rabi agsukat iti para turog na. Ay, inaldaw akasta, Maray. Sa bagay makabannog ti aglabang agpaisaw. Naimbag ko maano tumulong. Ang saan mag? Katala Ano, Sam? Ay, nakasaganan ti almusar, tabanan. Wan, sige. Intan, ijay kusina. Impapudot mo ti pagdigos ka. Unay kamutan, intay. Amin lakit din, siyak ti mga ramed. Mabalin mo't asikat ti mga ipapudot iti digos mo. Ay, saan? Si kangarod ti asawak? Ay, kanayo nak amabambannog inteng. Na, Ita, agraman pagdigos mo, syaklat tati mangisagana. Sikamutan kahit mong agdigosak mo no saan? Ay, uray di kan agdigdigaos, no syak pala ang ti mangisagana. Amin lakit din, kat syak. Ay, no di nakasikasun nga asawam. Uray awan ti agdigdigos kan agsuksukat. Uray agad ang lita ko. Wan, Na? makamu ka. Total, bagimot dayta. Tanabannog akon amang ilablaba iti kawas mo. Tadinak matulungan. Ha? Di uray saan kang agdigdigos? Ni ba nang mut? Ay! Uray saan kang agdigdigos, inteng. Na, Makaamukan itibiyag mo. Maakon kan ka. Di uray agsinatan. ay, yan! Kapitan, managdaldalos kang agpaiso iti bagim itan. Ngam ti madi, di mo matulungan ni nanaba nang aglaba iti ado apagmurngam. Anya nga ita, nauman ken ka. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan dagiti agina ni Clifford Barceliano, da Josephine Barceliano, ken Christine Joy Barceliano, dita Santo La Union. Ken kada kayo amin en apo, anayat adumdum nga kadagiti drama niya. Ala sigay! Dinon tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng.
Ay, nagado ti problema, maray. Isumat lagaya makasta tilangam, Apay maray, anya tilanga. Ay, saan ka pa yan makapagsagaysay? Kasla kaririing mulat ta. Ato nga ron ti problema. Ay na, amin tayo kat adda problema na, Mare. Sigala ang aya, ay ikatawam laang dagiti problema. Kasta ti aramidang maray. Kat anya ngay. Ay, kastantuman nga ron ti aramidang. Won, kan agsagaysay ka man mat, Mare. Uray no ado ti problema. Tapno saan amadlaw problemado ka. Ay, problema ni tuyang ko, pare. Ay, apay problema ni tuyang mo, paray. Awaday. Nagsagsagaysay. Tiaramidem, pagsagaysay maura steel brass. Kasla na naglata ti pampanunutin na, pare. Anya? Ay, amangan mo't no ada ti problem na, pare. Kanya ngayon mo ti problem na, pare. Amangan mo't no si ka ti problem na. Anya? Ti problem na. Apay kumasya ngay. Naggagata ka tao. Ay, agawid ka kay din, pare. Tayong kapag sagay-saya ni Marituya. Katawa ni tuyang ko dito, unay. Tuyang! Tuyang! Ay, adak dito. Ay! Ano ti katawan di tayo? Ay na, ag-agasak man to'y bagik a problema daw. Ay, Umay kakidi ata makipagkatawa ka kanya. Ay! nagmauyong kansan tuyang. Katawaam day tabagay, di tasangwanan, di tisarbeng. Ay na, nagmayat gayam nga agpay sa tagkatawa ba daw. Ay! Ay, padasig mamay. Sigay. Kanya timakunam. Mayat ang katawa. Uwin nga raw, limagan tirig na tuyang. Agas nga agpayso ti pa nagkatawa ba daw? Why? Saan niyang sagsagaysay? Saan nga agsusukat? Saan nangagsusukat nga? Kano makabulan nun day ta t-shirt mo, di mo pa'y sinuksukatan. Ay! Ay, wala niya. Hindi agsukata ka ang tuyang. Di ang sagay-saya mga round. Tunggal umay ni Marito yang dito tersenak. Kanayon anak kami suot. Iso nga ron nga idinagsabat kami. Imbagakan ko anang nga agkatawa. Taday jay ti agas ka dagiti adu a problema. Apay, adu kano ti problema na. Isumet ti kunana. Anya ngay mo ta problema da ita. Ay, basta kunana nga adu. Katsyak, problema ti saan na pa nagsagsagaysay. Dayta nga rod ti kinunakken ko ana, Maray. Agsagaysay ka, kunakken ko ana. Katsapay ko maatadenggen na. Ay, kita mankit din no umay gumatang duti tersenam no nagsagaysay matlaan. Wan, Maray. Kano saan pa yan nagsagaysay? Ay, ado tilakok asagaysay ditoy. Ada pa'y sugod ano kaya na. Ay, bagang, sumardin kan nagkatawa. Kasagay-saya ka. Ay, wala niya. Di na kon katawaan. Kunamay nga agas ti katawa. Pudno man. Iso nga katawa mampay. Tapno magasa na. Ingkakidi agsukatan tanay. Sabalin ti kulor day tapuraw at t-shirt mo. Saan mo nga minin na sinuksukatan? Nay, Maray. Agi-display ka mag-itilakaw. Yuwan, Maray. Apay, anyaya tikat katawaam. Awan, kayat ko lang tagkatawa. Ay! Siyak ka day tikat katawaam, Maray. Saan, Maray? Apay kumakatawaan ka?
Mas daawak man kan katagat katawa ka asumo nga dito tersinak. Hey, naragsakak nga main maray. Uy nga rod itinaw di nga may ka dito tersinak. Kasta lang unay tila dingit mo. Ita, agkat katawa ka mat. Agas nga minti pa nagkatawa maray. Imbaga ni Maribanang dayta. Katuan, padasam ka day. Padasag tay. Ang katawa. Ibagadan tukit di ngagmauyo nga. Sino kumamot nga iti mangibagay ti dayta? Sige maray, padasam dag katawa. Kan may sa awan mo tirumba nga katawaak. Siya man lang ang dag katawa. Agkat katawa ka nga awan mo katawaak. Agas maray! Agas! Ay! Yay. Inak mangkat katawaan tatabadong. Madetail daw ko ita. Apay amaday. Nakiasawa nga rod iti sa bali di balasang armag iti abagatan. Anya, nakiasawa iti sa bali ko nam. Iso nga rod kayat ko tagsangit ko ma. Makaluluwa nga rod ko ma. Nagsakit tinagam ko. Kinunabayag nga inararam ko. Ita sa bali ti pakiasawa na. Amom, ti agas na dayta. Amo ka. Arak. Ang tagro din nagsat. Anya nga arak kasasawa may. Tap na maagasan natin, marik-rik na. Anay ka. Nagsakit. Anay! Ti agas na dayta, kusay, pagkatawa ka. Pakawan mo ti katawa dita. Nasakta na nga ron, nagkatawa at. Padasam nga min na. Kaya't ko nga ron tagsangit. May mayat, magkatawa ka. Iso ka di at talaga ti agas na. Weng, padasam nga min na. Oh! Ay, sige man. Sige, saan ka mababain? Pigsaan pa'y tagkatawa. Pigsaak. Weng, kasunay. Kasta? Wala yali ay tuloy ba? Ayun na yan, kasla matiptipay. Malaki tuloy ba? Aguri ka. Limag ang nagpaiso tirik na ka. Tukay. Sige tataba dong. Agiddan tanga katawa. Marikwana. Anya ti aramidan da pari badong ijay igid ti kalsada. Agkat katawa dan samot. Anya launay nga taay at ikat katawaan da. Mas dawak nga rod maray no apay. Ay, makapaakar mo ti panagkatawa dan niya. Oray si ka, maakakaran ka maray. Kunak man siyak lang. Ay, kasla kayat kumutan ti agkatawa. Un nga rod maray. Agkatawa tamutin Ay, un Ay, biyag aya. Makapakatawa talaga. Napan ka lagi matang ijitersina ni kagawad ko anang. Ang manyat orasan. Ay, napanak gimatang iti dos aso ka. Dahil talat ginatang mo. Ay, dos! Kasano, katawa kami akatawa ka ni kumarik akwanang. Eta apay. Anyat kinat katawaan nyo ngay. Ay, naan ano day tangipin mo, inteng. Bungal kamutan. Dinakman katawaan. Naikat nga rin, di may sangipan ko. Ay. Jak amaw, takilat natin. Ay, hawanan. Bungal kan, inteng. Ita katawaan nak nga. Ay, kat makakatkatawak mo't ngamin gapo iti langam, inteng. Ay, bungal, alakay. Ay, ang kakidagluton. Saan adata ko manatawa ti aramidem? Ay, wen gayam anya. Inak gayam agluton. Ay, agsardeng ka nga katawa. Maruruda kunday. Ay! Gumata
tangak man iti sardinas maray. Sardinas lang nga rodan ti sidaan niyaw. Katawa ka pa'y lang nga katawa. Uray sardinas ti sidaan mikin ni badungkaw. No naragsak kami nga agsida. Kasla kami nagsida iti lechon baboy maray. Kastagayam. Wun maray. No ada sa bali ang makakita ka, ibaga dangag mauyong kan. Uray ibaga dangag mauyong tanaragsakak man. Sa bagay matkit di Oh, at tigat-gata nga ba sardinas? Thank you, maray. Agyamanak dito'y lechon asidan may. Lechon? No naragsak ka, maray. Lechon ti panagkitam iti sardinas. Wahay! Mangantan ba dong? Oh my God! Ay! Ate si Dayta. Dayta, sardinas. Mayat to yan. Adaw, ti kanay. Una, naragsak tagayam amangan. Ay, nagmayatan nga ti mga no naragsak ta. Inteng, mangan kan di mo mulagatan dahit ay lutok asidaan. Takukod ti baboy dayta. Ay, kasano ngay amasida dayta? Hay kat, kinitom angal ngalin Apay, problema dayta Mabuti nga kung nagkinit. Ang mga no, maipuruwak pa iti dado maangipon ko. Aywan anya. Ay, dinakman katakatawaan. Kasla kayat mo amay kat amin angipon ko nga. Ay kat, no mabutang kang agkinit. Ay, siyak lang arudan ati mangsida iti inlutok. Apay naglaing kat. Ala, mangantan inteng. Di mo sayangan ti sidaan. Dakayat. Mabungalanak to manin. Andan to akatawaan na. Nasaya tada kayo, nakakagawad ka. Ay, rugyan tayo timiting. Nay, apay nga'y kapitan. Anya nga apay asasawot. Bungal kamot daun, sapay di tasanggaw. Ay, una rod. Muna, may salag tinaikat. Hindi nagsidak iti kukong tibag. Dua man ang tinaikat. Isuatan lun. Nakakatkatawa ti langam, kapitan. Makakatawa ak iti langam. Ipitid di agas ngayon baga ma, tataba daw. Awanan ti sakit tinakam kaw. Ay, kat nasayat, ano kasta? Sinuro ko din bagang magkatawa iti 3 times a day. Kasla ka nagtumari ti agas Kaya sumakunam. Kahit, kumusta ti marikirig na bitangay? Ay, nalaganin na. Ma'am, tataba daw. Kanya Dayta. Panagri na mabalin man nga agaramak iti sa bali abalasang. Ay, katuwi na. Nagado di tabag balasa nga mabalin mo nga naman. Hindi dyan ito ka. Kasla tukar ijay kasaran na. Hindi bagatan. Kasar dyan at magkabalasang. Anya hindi marikirig na bita, kusip. Ay, naragsaka ka. Kino naawat ka, nasaan ada kami ti para iti tungkal may sa. Ngay, mas napipintas to peti mamamaw. Oh. Ay, ang katawa kan tumanin ang araw, bukas ka. Muna! Agas gayam, nagpaisutit pa nagkatawa. Ay, mababait na. Sa kaya tati sumango kadagiti people in the world. Ay, mapaya mababayin ka ngay pare. No sigod man, ngawan babayin mo. Madiknak nga ron tibain. Gapo iti daytoy. Bungal na, kapitan. Kita oras si kaku katawa ka. Ay, pondo mo kami na bungal ka pare. So, mabainak mo ada masabat ko at tataan. Katawaan da. Gapo iti pat nakabungal ko. Ura siya pare. Katawaan ka bay. Tuno ko si kati pagipapasak iti sakit tinakam ko, nay. Ay, sabutin na pare. Kapay kumasya nga. I will hurt you, makita, nay. Ay, madayuwa man langin pare. Narigatan ti madanap. Kasano? Ay, bungal lang nga ron da taon. Katawaan nakpailaang mate. Amom ti agas na day tamarikirik ng pare. Ha! Anya kumangay ti agas na.
Agkatawa ka, pare. Sige, padasan. Marurudak nga raw. Pagkatawaan na pailan. Di kasla agbagtita ka. Padasan nga min, pare. Ay, no saan nga epektibo? I will hurt your rupa. Wait, pare. Sige, agkatawa ka. Ano kaya't mo, kumpasan ka. Naa. Anya? Kumpasan na kakasla gitara kan agkanta. Wait, malah, katawa ka. Katawa akas tibla. Kumpasan itimat, pare. Kasla activate. Up. Mayak sa gagpay supari sus. Kaya't pinagtumay, tan malah. Agkatawa ka lang, pare. Aging kamagasan ka. Nagragsagaya matalaga tibyan dito yung rabaw ti dagatuyan. Uray no adok ti problema niya. Una, tanaragsak ta akanayaw. Mayat gayam no nakaisem ka niya. Una, agkatawa ta sa paminsan. Namiris ka, ngawan gayam problema ta. Adaya, awan mo ti amaw. Way, nawan to yan. Iso nga agad tamadam. Ay, badang. Ay, kabaranggayan. Rumbang, anaragsak tayo lat na. Uray narigat niya, ti adda, apanan niya. Ala, sigay. Diton, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Tenteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tataba daw. Apay nga yung parada mo ta tricycle mo, di ta sangwanan ti tricycle ka, kano siya tinakapila. Kabay bayad ka, iti membership ko dito atuda. Oh! So, di naklabdan. Unang Apay, nagbayad ka, iti membership mo. ha? Saan bay? Iso asyak, tagpila. Kaitultulod mo iti pasahiros mo, bakit? Itatanag subli ka? Ti kaya mo siya kamanin tagpila. Kabay bayad ko nga raw. Oh! Sulitin ka, di bayad ka. Karnay tuya. Karnay, ti magatang na dayta na pasadaak ita. Wan, may sa kilo a karnet baka ko naman. Naggana sa'yo. Kain ka nga rin gumatang na. Wan, inak gumatang tagluto akaun. Amok amabisin ka na nagpasada. Adaw, tinapasadaan ni Badong ko ita marikwanang. Talaga nga adaw. Kasanaw ka isun sa laang matantag paspasadan. Una, alis tong agpasadan ni Badong ka. Ay na, agawan na kano dagiti daduma at tricycle driver iti pasaheros. Maaramid ayamo ni Badong ko dayta. Araramidin na nga rudan. Malaki dain, lakwan na kun iti may sa kilo a karnet baka. Daytoy katipagmayatan na, no nagagat ngagpasada ti asawa. Enton bigat, karneng tumanon ti sidan may maray. Tuya, yung kamot padigwan na, di parinteng, iti karni ti baka. Apay apadigwang pailaang. Kumparit nga raw. Iso pa'y amaksay iti sidan. Dakis tagim imot. Sigay, inangarod padigwan. Kadun ti padigum tapno dagreklamaw. Sanak ang maungtan. Apay nga dagreklamaw. Asinaw ti reklamo da. Siyak Apay nga reklamo da ka. Ay, nagaduki di damdamago mo na ya. Ireklamo da ka. Talalag amin ang pasahiros. Ayun anya.
Iso ngayon kapadigwan ni Parinteng. Kaadwam ti karnay kundiguna. Tapno day gupin na. Ay, na yun, Inteng. Tunay matanti kasta panagigop na. Ay, maigop naksamatan. Ha! Ay! Itaakla abakaraman iti kasta. Ay na! Nagnanam ti digo ti karni ti bakado nga. Ay na! Anya nga italaang. Kat no kanayon ka nga ilutuan iti naimas asidaem. Ay, sa bali laktamat no linuto ti sa balay banang. Ay, aglisi ka dita. Agigupak. Ay, paglisyon nakpay. Una, agigupak akastoyop! Na. Ay, una yan. Pare, sindamo lang ni Parinteng. Diyan padigumiging kuana. Awen pare. Sinda na amin. Inigop na amin adigo. Di nakpaimbat dyan. Mayat Ibagam, padigwak tumanay, maray. Ay, saan mo ko maaruwaman, pare Badong? Apay kumasaan nga Kitang kumpari kami, mate, maray. Ay, agpailiak gayam, pare. Ay, asino tinakapila nga agitulod iti pasaheros ijay ilay. Ay, siya, kapitana! Ay, sika? Siyak ka day, maray. Umay ka naglugan, dito tricycle ka. Siyak mo ti agitulodin Kanayon mo ila si kati mangitultulodin iti pasaheros tatabadaw. Kumarek da ito aglugan. Iso asyak ti mangitulod. No. Ay, saan ka day asurutan nyo? Jay no asino tinakapila kat iso ti agitulod? Maray. Awan prino na day ta motor na. Delikado ti biyag mo, duglugon ka dita. Ay, sus, nakabutbuting nga rud Tatabadaw. Anyaman ti arasahas mo ditan. Pigsama ata anong mga kumait. Agsina pa iti motor, kin sidecar na day ta. Kinuing galod na lang. Ay, makapanirbyos. Why, inggalod na lang. Sana na iwildeng. Ape aditi tersina kinangi paradam di tricycle mau. Mapasahero sa may lugan ko iti paradaan kagawad. Ninsalangan ka ba dong ti agitultulod iti pasaheros? Kano per dyan na kami may takakadwa na driver kadag iti pasaheros. Ay, madi ati kasta. Isong awan ti pasaheros minatakas dyan mo ni tatabadaw. Mala, tasi kanto ti pagluganak inton agudo nga. Tasaan ka akakaasi nga awan pasahero na. Mang parte ka mo't itati manok tuya. Di mo lipatan apatigwan ni kumpare ngayon tayo. Kanayon latan apadigwam. Ito na. Basta talaga tayo kumpare. Saan nakamot nga rod ang malagip apadigwan? Basta bilangan numano at aras di pa nagpadiguta king kuwana. May kamano da ito yan na panang padigum king kuwana. May kaduan Basta laglagi pa may kadwata na pinadigwan dahil si ngayon tayo. Bilangan. Nagmayatay ta pinadigwan na manay. Kumpare nakakano ngamin ni Badong, kapitan. Iso at pinadigwan na kamanun. Maray. Kanun tumanay, jay sumaruno ka pa nang ipadigum kanya. Kwa? Inteng, di ka lamabain. Day kakit din tinamdamagang. Apay dakis ayat ti agdamag. Di ka madanagan, kapitan. Tako na ni Badong kaw, atunggal na imas ti si daan may, padigwanda ka. Ay, agyaman nakmari kita ang banang. Nagmayatid na kumari kan kumpare na anasing pa. Akas ka ni pare Badong ka ni Marituya. Daman pasaheros ka. Ni makagawad ko nang data sumunga tatabadong. Amo ka may samanin na pasaheros. Agudo nga. Inak gumatang iti ilakok. Mamay kagluganan, maray. Dito'y tricycle ko, tipagluganan. Sa bali man, matipagluganak ita ka ba dong? Yes! Dito'y tricycle ko, tipagluganan, kagawad. Nay, hapay ngay. Tadi tamot hindi nagluganan, maray. Kat dito'y nga ruti kayat kaw. Kaya't mo da ita tricycle driver?
Saan ngagdigdigos? Ahaw, tilay bagbagam di tatabadong. Kinagdigdigo sa mait. Oray, sagpaminsan na agdigo sa lata. Sige. Itulod na ko, tanay, agap apuraat. Sige kagawad. Intan! Ay na, babawi kang aglugan dito, maray! Mapirdi na ita! Tukamlan na sino na ita, tricycle driver? Apay, Inagaw na, timay sa pasaheros ka. Amam na sino na yung pasaheros nga inagaw na? asinaw. Ni kuanang ba? Kahit di na siguro kayat at aglugan iti tricycle mo. Itno amin na pasaheros, kit kayat na aglugan dito yung tricycle ka. Una, tapilpilito mida. Awan ti sa balya, pagluganan, dagiti pasaheros, no saan lang ang tricycle ka. Kano saan ngay? Ay kitagungita ka. Sana mabalay. Oho, inton kwan, ireklamo da kakin ni Kapitan. Gayam ko da ita, Kapitan Tuyang. Malaksid na kumpare. Kanayon ko pa patiguan. Paburlat ta kanyak da ita, kumpare. Mayat mo't gayam ti aglugan dito tricycle mo. Talaga hamit amayat kagawad. Nila tatabadong ti mangipagmaga saan. Kaya't na nga ijay ang tricycle ti pagluganan dagiti pasaheros. Kinalaingak pa yung agmaneho kagawad. Di oray patayabag ti tricycle ko may lata. Ay, saan agnervyos sa kano kasta? Kung ko nalaing, angin talaga nalaingak. Sige, tanay, asidagtan di ta ilay. Ala, urayin kanto jay paradaan ay. Sakto mangbagkat ka dagiti lakaw. Apay nga da ka dito'y paradaan. Kaya di umayak magparada ah. Agurayak iti pasahiros ka. Ay sana mabalay. Apay saan na mabalain? Siyak lang, di mabalay nga, parada dito'y. Agpapada tayo ang membro tituda. Saan nga ron ang mabalay? Mangkita ka, iti sa balya pagparadaan. Sana dito'y. Unay kaya. Maditikas ta ah. Mangbirog ka, iti paradaan. Saan nga dito'y? Ija tayaw! Kapitana, ada ni kapitan dito'y balayaw. Aday jay barangay hall. Apay aya. Maglablabusan ni tatabadong. Ireklamo kon. Nay, anya ti inaramin na ayakan ka. Di na mo kahit apagparadaan iji paradamen. Ah, apay ngay. Isu kanula ti mabalay nagparada ijay. Anya, akit sa dino nga ron ti pagparadaam apagurayam iti pasaheros mo. Kuna na nga ijay kanu adayaw. Ah. Ijay kanu sana makikita. Ay naglukon. Isu nga ireklamo man. Sana mabalinda ito yung aramiden. Nakada kami akakadwa na at tricycle driver. Wen, barok. Sige, mapankan ijay barangay hall. Ni, kagawad. Apay nagadumot ti tao dito yung barangay hall. Ay, umayda ka no ireklamo ni Kabadong. Ha? Umay da ireklamaw. Kino isumot ti ireklamaw. Ireklamo mat ni Kabadong. Huwag kagawad. Ay, katsagay sa kayo nga umasidag ka ni Kapitan Tay bagayo ti reklamo yaw. Mabayaga anak ah. Ay, katun Ay, ngamnas kan nga agpila kayaw. Malipatak to dagiti ibagak ko man. Ay, kat isurat mo ngamin Napano ka ka na sumangsango ka dagiti nagado ang nagreklamo. Kapitan, anda pa'y may isang nagreklamaw. Anda pa'y? Asin na usay. Siyak, kapitan. Na! Agreklamo ka man! Uwi na, kapitan. Agasin mong iti narami kanya ni Tata Badong. Nagalas. Adya ti inarabin na kang kaya. Ala, istorya manipod drogay. Aging ga iti uday. Ala, dumgo ka. Ala, denggem kapitan. Istorya account. Nakaad-ado dagiti nagreklamo. Reklamo da ni Pari Badong. Isu amin dagita nakalista dita a papel. Kita pa ni. Back to back. Back to back. Kay, anya nga iti reklamo da kan kuana. Naduma-duma Isu apa ayabak man ni Pari Badong. Ni. Adag tuk-tuk-tuk. Sige, tayo nakitaan. Ay,
Naimbangal daw mo, Maribanang. Kastamot kan ka, Kapitan. Ay, kastamot kan ka, Marituyang. Ay, agura ka man. Anyat karga dayta nagdakkel amal lokong nga awit mo, marito yan. Karnit baka, Kapitan. Siyempre, imbaon nak ni Badong Kaw. Padigwan ka kano. Ha! Aga manak. Thank you. Si daem kano amin dayta, Kapitan. Kunan ni Badong Kaw. Ha! Sige! Ay, nagsaya atin ni Paribada. Nagsaya at ni kumpare Abadong Kunam. Ang kita mantilistaan dagiti mangirik-reklamo kan kuana. Huwag nga raw. Napuno ti back-to-back ti papel. Iso amayat ti iigupam. Iti dayta si daan nga intednaken ka. Ay, sabali dayta oy. Sabali mat dayta reklamaw. Na. Saan ka madanagan dungo? Paayabak pa rin ni Paribada. Uray pinadigwan nak iti namin adu-adanas. Inibos mo mula, yung padigoking kasidan, paray. Uwan pare. Inibos ko. Kurang pa Mala, padigwan kang tumanin, paray. Paray, papalit ko, tayo gawin. Na. Pa'y nga gawit ka. Kahit saan pa'y analpas titong tungan ta. Alpasin, paray. Na. Nalpasan na. Agura ka. Ambam. Nagadak tinagreklama. Kontrakan ka, paray. Mayam na kita, paray. Patulamin na reklamo da. Ay, nangina ka no ti singir mo, iti pasahay. Ay, isa na po doon ito, paray. Saan ka kanumod amang mangtin iti barya dagiti pasaheros? Olbod, na kita nga agrik-reklamo, paray. Kaya na, saan ka kanupay amang mangtin iti discount? Kadagiti senior citizen. May sapay akin na olbod na ito. Na, hindi mo kanupay kaya't apagparadaan iti paradaan niya. Nagitay daduma at tricycle driver. Kaya't mo si kalaang kanuti agparada. Olbod, tinag ko na iti na ito, paray. Pagsardengan kansan gagpasada. Kapay ngay, paray. Nagadaw, ti agirik-reklama. Sana nasaya ti kastapan. Ado ti linabsing mo. Paray, nalipata mo. Anamin aduak ang nagpadiguking ka. Na! Namin anong aminin, paray? May sa... Hala! Uray pa'y man maminsa nga pulo at padigwan na. Agaramid kamitla iti maday. Ipatiliw kan to pa iti pulis, wano navy, wano army, wano marines, wano soldado. Ay, saan mo ito na, pare? Niya ka mo ito. Nagbalbaliw akong pare. Gata? Saan akong nag-aramid iti sana nasayaan. Apay nga tatabadong, tayo paradam mo tan ijilikodan ti tricycle ka o di tricycle mau. Tagpadaya kayo. Si kagayam, tinakapila. Uy na, angam ko na ano agawam man ti pasahiraws. Ay, sanay. Tagungan ni parenteng. Ay, una. Ay, narigat ti mapagungtan. Ada pasahiros. Ingkay tuluday. Ay, sige tatabadaw. Si kantumot tayo ti makipila. Ay na, tatabadong. Tapno maurnos ti amin, di ta paradaan nyo. Saan ka ngaglabsing iti paglintagan? Sumurot ka iti umno atila. Ala sigay! Didon tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Teng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.